بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلانية البولار أو الفلفلدة المصحف كاملا، وهي لغة منتشرة في معظم أرجاء إفريقيا خاصة في غربها ووسطها، وذلك بتلاوة الشيخ علي عبد الرحمن الهذيفي إمام المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويقوم بترجمة معاني آياته المعجزة إلى اللغة الفلانية أحد أبنائها خريج الجامعة الإسلامية بالنيجر، أخوكم ألفا أحمد بوريا جلو من فوتا جالون غينيا كوناكري، وبالله التوفيق. en fuɗɗori inde Allah haray ɗum ɗo ko nantinore firo qur'anare teddude nden ka pular fulfulde kamilure nden fow hiɗen gelino wondema haala pular kan hino sakiti ko ɓuri hewde e bangeji Afrique ɗin, tentini non ka hirnange e ka tumbo. Ko woni en e jangande simoje ɗen ko Sheikh Ali Abdurrahman al-Hudhaifi, cernojo e imamujo ka julirde nulaɗo Allah Madinatul Munawwara. Aray non nantinana en ɗe ka haala pular goto e ɓiɓɓe makka on musidɗo mo on Alpha Ahmadu Buriya Jallo, yaltuɗo ka duɗal l'islamu yankewal mangal Niger mo Fuuta Jalo Gine. haray yo Allahu hawrindin en. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. cortewol go'o Al-Fatiha fi udditorde nden ko simoje jeeɗiɗi makka yankewol. بسم الله الرحمن الرحيم. en fuɗɗori inde Allah huuɓuɗo yurmende heerorɗo yurmende. الحمد لله رب العالمين. yettore nden ko Allah heerani joomirawo windere nden. الرحمن الرحيم. huuɓuɗo yurmende heerorɗo yurmende. مالك يوم الدين. jeyɗo nyande joddi diina. إياك نعبد وإياك نستعين. ko ammen rewata ko ammen ɗaɓɓirta ballal. اهدنا الصراط المستقيم. fewnu men e laawol nyiɓugol. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. laawol ɓen ɓe neminɗa hara hina tikkanaɓe ɓen e hina majjuɓe ɓen. cortewol ɗiɗi Al-Baqara fi nagge ngen ko simoje 286 Madina yankewol. بسم الله الرحمن الرحيم. en fuɗɗori inde Allah huuɓuɗo yurmende heerorɗo yurmende. ألف لام ميم. alif lam mim ko Allah andi ko faandi e ɗe kalfe. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. nde deftere sikke wo ala e mayre ko nde peewal fi huluɓe ɓen renti. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ɓen gomɗinayɓe wirnagal ngal hiɓe ñinna julde nden hiɓe nafka e konko men arsikiɓe. والذين يؤمنون بما
أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ɓen gomɗinayɓe konko tellina e ma e konko tellina ko adima awa fiila hara on kamɓe hiɓe yanane أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ko ɓen ɗo woni e peewal immorde ka joomi mum awa ko ɓen tigi woni malaaɓe ɓen cortewol 12 Yusuf fii Yusufu ko simooje 111 Makka yankewol بسم الله الرحمن الرحيم en fuɗɗori inde Allah huuɓuɗo yurmende heerorɗo yurmende ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين alif lam ra ko Allah andi ko faandi e ɗe kalfe ɗe ko simooje deftere Qur'ana ɓangunde إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون pellet men tellininde ko jangetende e arabeere jo on haɓɓilay نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين meɗen qissade e dow ma ko ɓuri moƴƴude e qissaji sabu ko men wahayni konde qur'anare e hoore ma ay si tawi non a laatinoke ko adi tellagol mayre ko a jeyaɗo e welsindiɓe fii majji إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين tumande Yusufu wi'uno baaba makko ko an yo boora an pellet mi yi'i e ɗoygol koode 11 e naange ngen e lewru ndun mi yi'iɗi hiɗi naayanolam قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ya uba wi'i ko an yo geɗal an wota a fillitano musidɓe ma ɓen koyɗol mangol sakko ɓe fewja e hoorema fewjore bonde pellet seytani ko gaño neɗɗanke ɓanguɗo وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم awa ko wanuni joomi ma suɓorayma o andine firo yewtoreji koyɗi o timmina nema makko on e hoore ma e hoore ɓe Yaquba wano o timminirnomo ko adi e hoore baabiraɓe ma ɓen ɗiɗo Ibrahima e Ishaqa pellet joomi ma ko anduɗo ñeeñuɗo لقد كان في يوسف وإخوته
آيات للسائلين gomɗi mandeji tasakuye laatinoke e feye yusufu e musidɓe makko ɓen wonande landotoɓe. cortewol 36 yasin ko simoje 83 makka yankewol. بسم الله الرحمن الرحيم en fuɗɗori inde allah huuɓuɗo yurmende heerorɗo yurmende. yasin ko allah andi ko faandi eɗe kalfe. والقرآن الحكيم mi wondiri qur'anare nyenyande nden. إنك لمن المرسلين pellet anko a jeyaɗo e nulaɓe. على صراط مستقيم e hoore laawol nyiɓugol. تنزيل العزيز الرحيم konde tellinande allah fooluɗo yurmeteɗo. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون fiyo a jerti yimɓe ɓe baabiraɓe mum jertinanoka haray non ko ɓe welsindiɓe. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون pellet kongol lette jojji e hoore ko ɓuri heewude kon e maɓɓe awa ɓe ala e gomɗinde. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون pellet me waɗi ka daaɗe maɓɓe kolomboje hiɗe haa ka wokkule ko ɓe ngalliniɓe. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون awa men waɗi yeeso maɓɓe heedo e ɓaawo maɓɓe kadi heedo on say men suddi gite maɓɓe ɗen ɓe ala e yi'ude. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون awa fii maɓɓe hino fota jertinɗaaɓe wo ma a jertinaaliɓe wo ɓe gomɗinta. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم pellet ko jertinta naftora ko on jokkuɗo waaju qur'anare nden o huli allah huuɓuɗo yurmende on e wirnagal haray wewlinirmo hafral e joddi teddundi. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين pellet menen me wurnitay mayɓe me winda ko ɓe ardini kon e battaniji maɓɓe ɗin hunde kala men mofti ɗum e deftere ɓangunde. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون awa piyamɓe misal tindol e yimɓe saare nden tuma nde nulaaɓe ɓen aruno e mayre. cortewol 55 arrahman fii huuɓuɗo yurmende on ko simoje 78 madina yankewol. بسم الله الرحمن الرحيم en fuɗɗori inde allah huuɓuɗo yurmende
heerorɗo yurmende. الرحمن Allah huɓuɗo yurmende on. علم القرآن Ko kanko andini qur'anare nden. خلق الإنسان O tagi neɗɗanke. علمه البيان O andini mo ɓanganduye yewtere. الشمس والقمر بحسبان Nange ngen e lewru ndun hiɗi doga e eɓɓore fondodirnde. والنجم والشجر يسجدان Layeteriji ɗin e leɗɗe ɗen hino sujja ɗowrangol Allah. والسماء رفعها ووضع الميزان Awa kammu ngun o ɓantingu o lelni etirde. ألا تطغوا في الميزان Fiwata on bewuka etugol. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Haray ñinnire etugol ngol no nunɗiri wota on ɗuytu etirde nden. والأرض وضعها للأنام Leydi ndin o lelnindi fiitagore nden. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Hino e hoore mayri muyanteje e tamaroje joomiraje coomi piindi. والحب ذو العصف والريحان E gabbe joomiraɗe poroni e puɗulli uuruɗi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ene ko honɗi e nemaji joomi mon woni ko fennoton onon ɗiɗo yimɓe e jinna. خلق الإنسان من صلصال كالفخار O tagi neɗɗanke Adama e loopal señƴirowal wapaya. وخلق الجان من مارج من نار O tagi jinnaji ɗin e dulbuki yiite. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ene ko honɗi e nemaji joomi mon woni ko fennoton onon ɗiɗo. رب المشرقين ورب المغربين Joomirawo fuɗirɗe ɗen ɗiɗi e mutirɗe ɗen ɗiɗi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ene ko honɗi e nemaji joomi mon woni ko fennoton onon ɗiɗo. Cortewol 112 Al-Ikhlas fii laɓɓingol gootinɗinal ko simoje 4 makkayankewol. بسم الله الرحمن الرحيم En fuɗɗori inde Allah huuɓuɗo yurmende heerorɗo yurmende. قل هو الله أحد Maaku on ko Allah gooto. الله الصمد Allah faandorteeɗo on. لم يلد ولم يولد O jibinaali o jibinaaka. ولم يكن له كفوا أحد Yeruujo hay gooto laatanaaki mo. En yetti Allah on tellinɗo qur'anare nden e nulaaɗo makko on Muhammadu. Yo Allah juulo e makko o hisina mo. O yamiri mo yottingol nde yimɓe makko ɓen hooti e yimɓe ɓen dendangal. Aray seniiɗo towuɗo on daali. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a.
maaku hey ko onon yo yimɓe pellet ko mi nulaaɗo Allah e mon on dendangal. Al A'raf simore 158. Musidɓe tedduɓe, miɗo wi'a on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiɗen ɓeyda jarnugol seniiɗo towuɗon ko newinani en timmingol fironde kamilure e haala men pular tedduka. Awa ko jangani en simoje alqur'ana ɗen ko Sheikh Ali Abdurrahman al-Huzaifi, almamijo ka julirde nulaɗo Madinatul Munawwara, yo Allah renum. Ko nantini firo majje on ka pular ko musidɗo mon Alfa Ahmadu Ɓuriya Diallo, geɗal Alfa Umaru enen jariyatu mo Ɓuriya poredaka mamum Fuuta Jalo Gine, yaltuɗo e sandu gandal fi sariya e haƴƴeji ka duɗal l'islamu yankewal mangal Niger. Ɓuriya ko nokkure lollunonde nde tariha yankeɓe ɓen eppi yejjitude hande. Ɗum non ko sabu cernoɓe mayre on e duɗe mayre on e julirde mayre on e nokku mayre on hakkunde Fuuta Jalo. Ka tumbodiral timbi tunni fi sincugol didodi arsila mako Fuuta Jalo, Ɓuriya suɓa gotal e diwe ɗen jeenayi, ko kangal wonno laamorde fi jande e pinal e nder Fuuta Jalo. Ko ɗon almamiɓe Fuuta ɓen 14 non taari metelol alqur'ana. Ittandema e Alfa Ibrahima Sambegu, lollirɗo karamo ko Alfa mo Timbo, ha e almami Boubacar Biro. Julirde Ɓuriya nden kadi hino tawa e tatije ɓurɗe ɗen hiɗɗude e lollude e nder Fuuta Jalo. ɗum ko Timbo e Fugumba e Ɓuriya. Awa ko nokkure kadi jeyande e ka lemunehi atti wurude e nder Fuuta. Miɗo yiɗi andintingol ɗo e hoore ñoggande ko woni nde deftere teddunde Qur'anare nden. Al-Qur'ana ko kongol Arabeyankewol sekangol e al-qira'a jangugol. Al-Qur'ana ma Qur'anare nden ko haala Allah ronkintinka dalol jippinaka e nulaɗo Muhammadu, yo Allahu juule e makko hisinamo, windaka e kamiluje ɗen, egginiraka jaɓodiral ngal taƴodirali, rewirteka nawdande mum. Allah daali, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Menen men tellini waaju Al-Qur'ana pellet kome renoɓe ngu. Hijri simore 9. Seniɗo on daali kadi, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa bashshiri al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Pellet nde Qur'anare hino fewna e ɗum ko ɓuri e ñiɓude fewude wewlinirɓen gomɗinɓe ɓen wonɓe gollude golleji moƴƴi wondema barjari mawndi hino wodani ɓe. Isra'i simore 9. Inɗe Al-Qur'anare nden hino e majje Al-Qur'an. Allah daali, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Pellet nde Qur'anare hino fewna e ko ɓuri e ñiɓude. Al-Isra'i simore 9. Al-Kitab deftere. Allah daali, alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fihi. Alif lam mim nde deftere sikke wo ala e mayre. Al-Baqara simore 1 e 2. Al-Dhikru waaju ma jantore. Allah daali, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ko pellet menen men tellini waaju pellet ko me renoɓe ngu. Al-Hijr simore 9. Al-Furqan serndude gonga e fenande. Allah on daali, tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdi liyakuna lil alamina nadhira. On jippinɗo serndude nden Qur'anare nden e hoore jiyaɗo makko on mawni, fiyo on jiyaɗo laatano windere nden jertinowo. Al-Furqan simore 1. Hino jeya e sifaji Qur'anare nden ko hikkoto kon ɗo. Peewal. Allah daali, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ko nde peewal e yurmende fiɓe moƴƴinoɓe. Luqman simore 3. Annora ma ndaygu.
wa anzalna ilaykum nuran mubina min tellini e mon annora ndaygu ɓanguɗo. An-Nisa simore 194. Kellal Allah daali wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa meɗen tellinaka qur'anare konko woni kellal. Al-Isra simore 82. Hikma faamu nyenyaɗo Allah daali hikmatun baligha qur'anare nden ko faamu nyenyaɗo hikma yottiɗo. Al-Qamar simore 5. Maw'idha waaju Allah daali qad ja'akum min rabbikum maw'idha gomɗi waaju ari on immorde ka joomimon. Yunus simore 57. Al-Wahyi wahyu daalol weddangol tellinangol. Innama unzirukum bil wahyi pellet ko mi woni jertinirde on ko wahyu daalol weddangol. Al-Anbiya simore 45. Martabaji qur'anare nden e darja mayre. Allah towuɗon humpiti en alif lam ra kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra ko deftere nyanyande simoje mum hotinde fensita immorde ka nyenyuɗo humpitiɗo. Huudi simore 1. ɓural qur'anare nden Allah daali innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamu ssalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. ɓen wonuɓe nawdude deftere Allah nden ɓe nyinni julde nden ɓe nafki yoga e konko men arsikiɓe e gundo e kene hiɓe jorti ngeygu ngu sontata. Fatiri simore 29. Immori e Seydina Usman ibn Affan o maaki yo Allah yurme mo. Nelaɗo Allah on maaki yo Allah juule e makko hisina mo. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ko ɓuri moƴƴude e mon ko on andiniɗo qur'anare nden hoti o andininde o janni. Ko Bukhari yaltini hadise on. Abdullah ibn Mas'ud yo Allah yurme mo wi'i wondema annabijo maaki yo Allah juule e makko hisina mo. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi 10 amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Kala janguɗo harfere e deftere Allah nden ino mariri ɗum moƴƴere. Moƴƴere nden non ko yoɓirte ko yeru mayre laabi 10. Mi inna alif lam mim ko harfere kono alif ko harfere laamu ko harfere mimu ko harfere. Ko Tirmidhi filli ɗum. Ari e yewtere nulaɗo sellunde wondema o maaki majtama qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man indah. Yimɓe tumbondirali e suudi e cuuɗi Allah ɗin hiɓe nawda deftere Allah nden ɓe jangade hakkunde maɓɓe si wona deƴƴere jippo e maɓɓe. Yurmede Allah sudda ɓe, malaa'ikaɓe hundita ɓe. Allah janto fi maɓɓe ka hakkunde dental malaa'ika wonɓe ɓen ka makko. Ko Muslim woni ko filli ɗum. Abu Umama yo Allah yurme mo wi'i mi nani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino maaka jange qur'anare nden nde arwe nyande dargal ko nde tefanayde wondiɓe mayre on. Ko Muslim yaltini ɗum. Faandare tellingol qur'anare nden seniɗo towuɗo on daali alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Alif lam ra o deftere nde men tellini e ma piyo a yaltin yimɓe ɓen e niɓe faade e annora. Ndaygu Ibrahima simore 1. Tellingol qur'anare nden jippingol nde
alqur'ana ko e tellinanɗe tati feƴƴi sinde hewti yimɓe ɓen. Tellinande aranere nden ko jippagol mayre ka alluwal renangal lawul mahfuz e hoore noone e sa'i mo humpitaaki ɗum si wona Allah e on mo o ƴellintini e wirnagal makko hari ko womre wotere nde sendaka ko ɗum feeñi e ko Allah daali bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz ko woni gonga nden ko qur'anare teddunde wonde e alluwal renangal buruji simore 21 tellinande ɗimmere nden ko tellagol iwa ka alluwal renangal adde ka suudu teddungal baytul izza ma baytul ma'mur ka kammu aduna yankiw ino feeña e nder simoje qur'anare nden ɗum ko hino tuuge e mum e fiinde tellande ko andinta en wondema qur'anare nden tellino e jemma goo ka kammu aduna yankiw qur'anare nden hino sifi on jemma wonde ko barkinaɗo jemma kodduriye ma darja laylatul qadr nde jippi womre wotere e nder jemma suumaye on yoga e simoji yewtuɗe fimu Allah daali inna anzalnahu fi laylatil qadr pellet men tellininde qur'anare nden e jemma kodduriye alqadri simore go'o tedduɗo on daali inna anzalnahu fi laylatin mubaraka pellet men tellininde qur'anare nden e jemma barkinaɗo dukhani simore 3 seniɗo on daali kadi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas lewru sumayendu qur'anare nden tellina e mum ko ndu peewal wonande yimɓe ɓen albaqara simore 85 tellinande tammere nden ko tellagol mayre iwaka kammu aduna yankewu ka baytul izza ara ka ɓernde timmode annabaɓe ɓen e nulaɓe ɓen ko hojo men on nelaɗo muhammadu yo allahu on juulu e makko o hisiramo ko ɗum woni laawol sakkitorol ngol annora jalbi e hoore ɓandinke dendangal seydina jibril jippodi e mayre ka ɓernde nulaɗo ko nde senditande e nder duuɓi 23 Allah daali wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul aminu ala qalbik litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin pellet qur'anare nden ko tellinande jomirawo windere nden ko jippodi e mayre faade ka ɓernde ma ko ruhu laaɓuɗo on jibril fiyo a laato jeyaɗo e jertinoɓe e ɗengal arabeyankewal ɓangungal ashu'ara simore 192 ha 195 Allah dambi qur'anare nden e jaati makko e nder simoje heewuɗe hino e majje wa innaka latalaqqal qur'ana min ladun hakimin alim ko pellete hiɗa longine qur'anare nden annelaɗo immorde ka Allah ñeeñuɗo anduɗo namli simore 6 o daali kadi wa in ahadun min almushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah si goɗɗe sirkuɓe ɓen faabinike ma faabo mo haa o nana haala Allah kan daalol makko ngol attawba simore 6 ɗum non ko faanda haala Allah e nde simore ɗo o qur'anare nden sendodi qur'anare nden hino senditi e simoje ayat simore aya ko hawti tande konguɗi jokkodirɗi yoga e yoga haa ka Allah yiɗi yoɗi taƴuɗon wano qul huwa allahu ahad maaku on ko Allah ko o gooto al ikhlas simore 1 simoje qur'anare nden ino fecci hakkunde makka yankeje e madina yankeje ɗum ko tippude e sa'i tellagol majje on telliɗe ɗen ko adi fergu nelaɗo ko makka yankeje telliɗe ɗen ɓawto fergu ko madina yankeje haysi hawri hinaka saare madina ɗe telli ko ɓuri kon e lollude simoje qur'anare nden
hino yotti guluje 6,236 hiɗe senditi e corteji 114 suratul ji. inde fuɗɗori fatiha lanniri nasi. cortewol sura ko hawtitande simoje hara hiɗe mari kaɗe fuɗɗi e kaɗe haaɗi wano cortewol fatiha ngol ko ɓuri fanɗude kon e cortewol haray hino mari simoje 3. juzu'u qur'anare nden ko juzu'u 30 e piide misal ittandema cortewol mulkingol tabara ha mursalati ko juzu'u, ittandema cortewol naba'ingol ha nasi ko juzu'u, ko ndo woni juzu'u sakkitoron ko kanko woni 37. juzu'u kala hino hawtiti hijibaji 2. juzu'u e hijibe ɗiɗi non hiɗi mari mande ko ɗi andirte ka kamilure. hijibe alhizb ko feccere e juzu'u, kamilure nden ko hijibeje 60 ɗum hawra juzu'uji 30. sendodi corteji ɗin ka sa'i tellagol majji wano wi'irɗen non corteji qur'ana ɗin ko 114 haray ɗin no senditi ka sa'i tellagol majji e nulaɗo hakkunde corteji makka yankeji e madina yankeji. corteji makka yankeji ɗin corteji telliɗi ɗin ko adi fergu nelaɗo ngun ko makka yankeji, nden dumunde ko heede duuɓi 13. hino ka qur'anare e hoore ko lolli kon corteji 86 makka yankeji. hiɗi mandore ko arata ɗo kon jeɓal aranangal go'o yewtugol fifiyakuji finde diina wotinɗinal e fiilahara. 2 fii qissaji annabaɓe ɓen. 3 wenjugol sirkuɓe ɓen e huncugol majjere maɓɓe nden. hiɗi mandore hella ka juɓɓudi haala ka konguɗi mayre, raɓɓiɗugol simoje e jallugol konguɗi e ñoggagol yewtere al ijaz. geɓal ɗimmangal hino heewi e majji konguɗi ya ayyuhannas, hey ko onon yo yimɓe, e kalla e simoje sujjanteɗe ɗen. corteji madina yankeji ɗin ko corteji telliɗi ɗin ɓawto fergu nelaɗo ngun hella duuɓi 10. hino ka qur'anare yeru corteji 28 madina yankeji. hiɗi mandore wano yewtugol fensita fii ɗum ko arata ɗo: go'o dewe ɗen e huwodire ɗen, dewgal ngeygu e wano non. 2 wenjugol yimɓe defte ɓen, alyahudankeɓe ɓen e annasarankeɓe ɓen. 3 huncugol jikku naafiqiɓe ɓen, hella ka tafoɗi konguɗi. go'o juutugol simoje majji on. 2 ya ayyuhalladhina amanu, hey ko onon yo gomɗinɓe, ko hani andude ko adi tellade e nulaɗo e nder qur'anare nden fof ko simoje arana ɗen jowi ka cortewol alaq. iqra, allah daali: iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbuka al akram, alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. jangu e inde joomi ma on taguɗo, o tagi neɗɗanke e heɗɗere. jangu ko joomi ma ɓuri teddude, on andinirɗo karambol, o andini neɗɗanke ko on anda. al alaq simore go'o ha 5. cortewol ɓurgol mawnude ngol ko cortewol fatiha ngol. simore ɓurde mawnude nden ko simore fi jullere nden, ayatul kursi ka baqara. cortewol fotaygol e tatabal qur'anare nden ka baraji jangimum ko cortewol ikhlasi ngol, qul huwallahu. moɓitugol qur'anare nden se wi'i moɓitugol qur'anare nden haray hiɗen faandi piiji 2: go'o marugol nde ka fondoji ka ɓerɗe ma hunjagol nde. 2 moɓitugol nde hella bindudi ma windugol nde. haray non marugol nde ka fondoji hunjagol nde allah daali: inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. let ko e hoore amen fawi moɓitugol nde ka fondoma e jannugol ma nde.
simen janginde e ɗengal jibrilu haray jokkito jangi makko kin. Alqiyama simore 17:17. Ko woni ɗum Allah moɓiti qur'anare nden ka fondomayo Muhammadu o hunjinima nde o tabintini jangi mayre on ka ɗengal ma. Wondi ɓe nulaɗo buyi hunjino qur'anare nden hino jeya e ɓuruɓe lollude ɓen Seydina Abubakar e Umar e Uthman e Ali e Ubayya bun Ka'ab e Abdullahi bun Mas'ud e Ma'adh bun Jabal e Zaidu bun Thabit e ko wona ɓe ɗo hewɓe. Windugol qur'anare nden nulaɗo fati hari qur'anare nden hino hunja ka ɓerɗe hinde winda e guri e kaaƴe newɗuɗe e ƴi'e ɗeppe e calɗi tamaro, kono hari ɗum fo hino walori feere feere e nokkuli sertuɗi. Moɓitaka hikkindira e deftere wotere e mande nulaɗo, yo Allah juule e makko o hisinamo. No jeyano e ɓurɓe ɓen lollude ka windugol qur'anare nden e mande nulaɗo lontiɓe fewuɓe ɓen nayo, ɗon ko Seydina Abubakar e Umar e Uthman e Ali e Ma'awiya bun Abi Sufyan e Ubayya bun Ka'ab e Zaidu bun Thabit. Qur'anare nden fof winda ha timmi e mande nulaɗo, kono o waɗano moɓitugol nde hikkindira, nde wonno himo sabbi tellagol simoje goo. Si wonano ɗum waylugolngol e wattitugolngol ɗuɗayno, hareno kadi hino wondi e sattende fota. Moɓitugol qur'anare nden e mande Seydina Abubakar, qur'anare nden lutti wonugol pecce ɗe moɓitaka e deftere wotere ha Seydina Abubakar lonti. O woggodir e fiyakuji mawɗi sattuɗi fewndo hareji yartondingol ngol rubu ridda, ɗum ko haɓugol falanoɓe accitude diina l'islamu kan ɓawto nulaɗo fatike. Hunjinoɓe alqur'ana buyi waraka hare yamama hitande 12 fergu, e nde hare ɗo tun hunjiɓe 70 wara. Seydina Umaru ɗenƴi fota o huliwata goɗɗum e qur'anare nde yeebo sabu maygol hunjiɓe ɓen. O seni ka Seydina Abubakar o fewjanimo moɓitugol qur'anare nden e windugol nde kulol wata nde yeebo. Seydina Abubakar ronki nunnandemo ɗon e ɗon, o sattini o maaki, ene komi gollanta golle ɗe nulaɗo waɗali. Seydina Umaru serali hino yiltito ka Seydina Abubakar ha o jaɓi. On sey Seydina Abubakar yamiri Zaidu bun Thabit yo jokkito ko telli kon e qur'anare nden o moɓita ɗum. O moɓiti simoje mayre on hakkunde guri e kaaƴe newɗuɗe e ƴi'e ɗeppe e calɗi tamaro e ko wondi ɓe nulaɗo ɓen hunji kon. O rerɗi kadi fota fii ko o moɓiti ko yo tabitir sellugol. O ƴettali ko hunjakon tun ma ko windakon tun. O eti fota yo taw ko hunjakon hino nantodiri e ko windakon. E hara kadi simore kala hino tabiti e ɗiɗi non, haray ɗum laati aranal e moɓitugol qur'anare nden e deftere wotere. Seydina Abubakar mari kamilure moɓitande nden ka makko ha o faati. ɓawto ɗum nde wonti ka sonnajo nulaɗo on nene Hafsa geɗal Seydina Umaru. Moɓitugol qur'anare nden ka lontal Seydina Usman, nde wonno laral islamu yanke wangal dawla on yaaji fewndo Seydina Usman, wondi ɓe nulaɗo ɓen kadi sakitike e leyɗe ɗen e caye ɗen hiɓe janna yimɓe ɓen qur'anare nden. Saare kala ƴetti jangin sahabajo aruɗo on e mayre. Noneji jangin jiɗin ɗuuɗi sabu lutodiral caltuɗi haala arabe kan. Nde yimɓe Irak ɓen tumbodirno e yimɓe Sami ɓen ka udditugol Armenia e Azerbaijan, lutodiral feeñi hakkunde maɓɓe ka jangin qur'anare nden. Mo kala maɓɓe wi'i oya ko jangata kon sella. Hari Hudhaifa bunil Yaman hino ɗon, o waɗɗi o ari ka Seydina Usman, o humpitimo ko feƴƴi kon. On sey Seydina Usman immini ka nene Hafsa fiyo on addanmo kamilure nden. On sey o yamiri Zaidu bun Thabit e Abdullah bun Zubair e Sa'id bun al-As e Abdurrahman bun al-Harith bun Hisham
haray ɓe egginde ɓe mahi ka windugol kamilure nden e caltuka Quraysiyankeɓe ɓen ɓe eggi yoga e kamiluje ɗe fottanaka limore mum kono jeego no lolli on sey seydna usmani jonni wonde saami wonde goo basra kamilure goo kuufa wonde goo kadi makka wonde goo madina o marani hoore makko wonde o lanni lurral ngal hakkunde julɓe ɓen ceernoɓe ɓen hino wowtini noddirgol kamilure windirande nden e yamirore usmani kamilure usmani nden mushafu usman ma kamilure imamu on mushaful imam awa haray en gelike ɗo wondema qur'anare nden ko laabi tati moɓita laawol aranongol windigol nde e mande nulaɗo yo allah juulu e makko o hisinamo ɗimmolngol moɓitugol nde hikkindira fewndo lontal seydna aboubakar tammolngol e sakkitorolngol fewndo seydna usman yo allah yurmeɓe ɓe ɗiɗonon ko sendi hakkunde moɓitande seydina aboubakar nden e seydina usmani ko wondema seydina aboubakar ko moɓitirinde ko kulol wotande mulu sabu mayugol hunjiɓe ɓen nde wonnoɓe warama fota awa seydina usmani non ko nde wonno luutondiral ngal heewi hellanone jangugol ndegol firgol qur'anare nden e haala janana no gasa hino ara e salaji woɓɓe e men lancitagol hoore mum ene ko ha honto hitti nantingol ma firgol qur'anare nden e haala janana ma e pulartigi nde wonno nulal l'islamu ngal ko kangal woni timmode nule ɗen fow allah hertiniringal wonugol fi windere nden fow haray ko ɗum o fawani yimɓe ɓe dendangal jokkugol ngal jiba ko ngal telli ha sakkitorde gurdam tellagol qur'anare nden ka arabeɓe ɓen e ka haala maɓɓe wonali sona fi sifaji e jikkuji iɓe siftorno hina kamɓe tu woni ko yewta e mayre ko sabu ɗum yewtore deftere nden hino tugga e neɗɗanke on e yimɓe ɓen dendangal hina e arabejo on ma arabeɓe ɓen seniɗo on daali qul ya ayyuhannas innama ana lakum nadhirun mubin maku hey ko ono yo yimɓe pellet komi jertinowo mon ɓanguɗo alhajj simore 49 o daali kadi wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira walakinna akthara annasi la ya'lamun awa min nulalima sona e dendangal yimɓe ɓen ko a wewlinowo jertinowo kono ko ɓuri hewde e yimɓe ɓen anda saba'i simore 28 nde wonno non qur'anare nden ko kayre woni yayeru nulalngal ma ɗaɗolngol haray ngal wawetake famede no selliri e didodi maggal on si wona si qur'anare tellinande nden e arabe famama ko ɗum waɗi andinagol ɗengal arabe ngal ko waɗɗi ɗum wonande kala faalaɗo andinagol diina l'islamu kan e hoore haqiqa makka on ko non wonirno ka arwande fuɗɗagol laral l'islamu yankewal ngal joni non nde wonno laral julɓe ɓe yaaji dawla on leƴƴi buy naati e diina kan hara arabere nde weɓanaɓe ɗon e ɗon fii faamugol ñaawoje ɗen on sayi hato jina nantingol firo simoje ɗen e ɗin haalaji janani hiɗen janga ka tariha wondema ko atti firude qur'anare nden e haala goo hara hina e arabe ko salman al farisiyu nde o nantinno firo faati hangon ka farisire fi yoga e yimɓe makko nulaɗo kadi jaɓanimo hande non julɓe ɓurɓe ɓen hewude hina arabeɓe ma ɓe nanata haala kan nokku makka on kadi jippitike seeɗa jannugol ka kadi wela fi ka leyɗe ɓe hina julɓe ko ɗum defi julɓe ɓe naatugol firugol qur'anare nden e ɗenɗe janane fii sakitugol diina kan e faamingol yimɓe ɓen haray non qur'anare nden nantinama e ɗenɗe janane hewɗe woni ka julɓe wano ka farisire e ka urdure e ka turkire ma ɗenɗe afrique ɗen wano pular e hawsare e mandinkore e yorobare wano non eɓe hina julɓe wano ɗenɗe europiyankeɓe ɓen ka faransire e ka engelere
wano non. Seyku ibnu taymiya maaki hino anda wondema mofte ɗen hino yamira yottingol qur'anare nden wano no nulaɗo yamiriri non. Konguɗi mayre on wo e firo ngo wo awa nulal allah ngal yottintake e haqiqa siwona wano non. Joni non yottingol nde e ajamiyankeɓe ɓen ɓe hina arabe ɓen wonde hino hatto jina nantingol firo simoje mayre on yeru wono ɗum weɓirta. Majmu'ul fatawa deftere nayaɓere ɗerol 117. ngari qur'anare nden tigi o ka haala mayre lasliha. Allah daali inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Pellet men tellininde qur'anare nden ko jangetende e arabe jo on haqqilay. Yusuf simore 2. Waawugol nantingol ma firgol qur'anare nden no selliri ino landi faamugol deftere nden e waawugol moƴƴa haalaji ɗin ɗiɗi. Ko mi faandi ko arabere nden e haala nantinteka kan e mum. Ƴellitiɗo e haalaji ɗin no andi haala kala hino serti e ɗiya ka jogodiral e ka hikkodiral konguɗi. Wano ka arabere ko ɓuri jalade kon ko gollal ngal aditoto golluɗo on. Wano ka pular non hina non. Yeru mum wa wi'ugol wa jaa rabbuka joomi ma ara. Lelnodi haala kan ko ara joomi ma. Woɓɓe go hino firira non ka pular kono sella ka juɓɓudi makka. No wona e haala kongol gotol hara hingol mari firoji buyi e kaya hara ɗum fof wawata arude e kongol gotol. Sen taskike firo kongol wi'etengol ngol al-ain ka haala arabe hingol mari firoji ɓuri 10. Hino e mum yiitere, ɓundu, macangol, yimɓe leydi, yimɓe galle, aade liñitowo tefa, ñannejo, hoorejo kunu, hunde nden tigi ma kanŋe e kaalise, ma hunde hittunde, ɗiɗo fof no noddire nde ɗo hunde. Ko ɗum nantinowo qur'anare nden e haala goo ko firo simoje ɗen haray o woni etade nantingol hina qur'anare nden sabona neɗɗo wawata ɗum. Allah daali qul la in ijtama'ati l-insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Maako hanno yimɓe ɓen e jinnaji ɗen hawtituno fi addugol yeru nde qur'anare ɓe addatano yeru mayre haysi woɓɓe e maɓɓe laatike wallitotoɓe yoga. Isra'i simore 87. Defte firo ɗen fof woni ka arabe ma hina hino wawa tanƴinede ka faljere woni e mum. Ko qur'anare Allah nden tun ka haala mayre arabe woni ko timmi. Firande ma nantinande ɓandinke kañum tun timma nde wonno kanko tigi o timmaka tagudi. Hay goto wawata nodditanade hoore mum wondema firongo o addigon hino yerodiri e simoje ɗen e bangeji ɗin fof. Wuritode no o dartiri wo golle makko ɗen o heɓay ko ɓeyditete ma ko wattitete. Haray gon firo kadi takketake e Allah wano wi'ugol qur'anare nden e pular ma e faransire ma ko haala Allah ni. Nawdugol ɗum kadi rewirtake Allah wano juulirgol. Jangugol harfere mum kadi mara baraji 10 wano ɗi wonirani qur'anare nden ka haala mayre arabe. On tigi heɓay non baraji etagol fi faamugol dalol Allah ngol wano ɗum laatorta ka jangugol defte go diina ma wano non. Firgol qur'anare nden ka pular fulfulde. Firgol qur'anare nden ka haala men pular foluka hina hunde heyre koko ronindira ko firo ngon ma nokkure nden ma sa'i on sertata. Kibi fulɓe aramɓe ɓen jaɓi diina l'islamu kam kurkanagol qur'anare nden fi faamugol nde e faamingol nde woni golle ɓuruɗe hittude e mawnude. Ɗum non ko nokku kala ka ɓe woniri foti si ko Fuuta Tooro ma Masina ma Fuuta Jalo ma Sokoto. Cernoɓe lollunoɓe e wawugol firugol deftere nden
hino wonno e ɗi nokkuuli fuu si en ndaari ka men Fuuta Jallo hari duɗe ka qur'anare nden fireteno e mum hino heewuno fota hino wooduno kadi ko wi'ete alluwal juma e alluwal suumaye haa jooni hino woodi e nokkuuli ka ɗum ɗo wona e wurniteede ɗum ɗo fof ko fiino qur'anare nden faamire awa woɓɓe men kadi no geli wondema ka kohoɓe Fuuta ɓen fottuno fu gumba ka fuɗɗode giral 17 jibinede annabi Isa 18e siècle fii eɓɓinanagol sakitugol diina kam Fuuta ɓe timminno ɗon firo kamilure nden e jangande Cheikh Alpha Samba mo ɓuriya yo Allah hinnoɓe si tawino noon ko ɓuri jaalade kon ko firirgol hito kono woodi defte seeɗaje firtaɗe ka Pular e bindudi wano yoga e wiɗotoɓe humpitiri en sa'i men fewndiɗon kadi fii kala portoɓe ɓen arime hi arsila maako Fuuta duɗe buy muli haala Pular kam fuɗɗi lo'ude kono e wakkilare cernoɓe goo haa joni firugol deftere nden ka Pular hino heddi awa arugol duɗe Arabe ɗen e yaltugol jangoya ka leyɗe maɓɓe e weeɓugol defte diina ɗen ɓeydi yanyude jandeji ɗin e faamuji ɗin ko wano non kadi gande kese ɗen la nouvelle technologie wallitike fota ko ɗum waɗi nini hino woodi etanɗe buy e nokkuuli fulɓe ɓen fof fii yanyugol e sakidugol firugol qur'anare nden ka Pular e hito ma e bindudi no e mum ko timmi ma hara hino e ɗatal ko hunde hanude sembinde e tambitade deftere wotere firande yonanta en sabu ɗengal Pular ngal hino mari calɗi e wondema cernojo kala hino woodi ko faami hara a tawata ɗum ka oya jamanuuji ɗin kadi hino serta ko ɗum ɗuɗɗini defte firoɗen ka Arabe faandare ngo firo men ɗo ko yiɗugol sendodede yoga e ko mi faami e faalegol tawtorede ka nulaɗo maaki ɗon khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama ko ɓuri moƴƴude e mon fof ko on andiniino qur'anare nden hooti o andini nde ko Bukhari yaltini ɗum e ka o maaki ɗon kadi ballighu anni walaw aya yottine immorde e an haysi ko simore wotere aya fillande Bukhariyu nde mi wattanno yiila wondema jama men on hino yiɗi faamugol qur'anare nden e diina kan kono haala men kan hino ɓeydude lo'ude hay ka ɗenɗe yoga e cernoɓe men sabu ɗenɗe janana ɗen mi tawi hino jeya e ko ɓuri mawnude yomi tawe e ɓen etotoɓe hiwgol ngu ngalu men ɗo ngu ronuɗen mawɓe men ɗo e yo ngu mulude ko wano non kadi wallito diina men kan ɓanta pulaku men ngun ko ɗum mi eɓɓi firtugol deftere teddu nenen e bindudi e sowto nde wonno ɗum kadi wallitoto yiɗuɓe heɗade ɓen tun maaɗi ɗiɗi non nde tawno non kadi daalol Allah ngol hino mawni hino hatun jini e eɓɓindanagol e wattangol yiila ka nantingol e ka faamingol ko ɗum min eti fota taskitagol simoje ɗen ka haala Arabe e teddingol juɓɓudi haala Pular kan e huutorgol konguɗi ɗi men ɓuri e tañƴinaade wondema hino waawi tottude firongon tigi ma hino ɓurta ɓattinde e faamu e miijo wondude e woɗɗitagol huutorgol konguɗi rondiɗi firoji buyi ma luɓagol ka haalaji janani yeru wono ɗum weeɓiri ka haala men Pular alɗuka haray kadi mi yiltiti e defte firo lolluɗe buyi kiɗɗe e kese e saggitorɗe Arabe dictionnaire ji e defte fiqiha fii dartagol simoje ma konguɗi rondiɗi firoji buyi ma tungarankoji ma jilɓuɗi mi suɓo ko ɓuri e jistude ma ko ɓuri henude ko wano non kadi ka firtugol inɗe kulloykoy ma puɗulli e ko wa'i wano non ka Pular kadi men huutori konguɗi ɓuruɗi ɗin lollude Fuuta Jallo ɓayru ko caltuka nde nokkure ɗo men mahi golle ɗen wondude e yiltitagol e ɗiya si hato jini sa'igo kadi men janto konngol Pularngol e lasliwal ngal ka Arabere ma e ɗiya haalaji janani fiyo firongon ɓeydu tabitude ma ɓeydu feeñude ma yo on tigi yiltitoya ka haala Arabe fii yanyugol faamu ma landito anduɓe goo nde wonno ko nantindirgol yeru simore e hoore ñoggagol ina firgol yanya
ma firirgol kongol wano ɗum jalori kamen haray men natali e fensito ma jantagol fi sabu tellagol simoje ɗen ma ɓangingol bortaɗe ɗen nyawoje mum wano ɗum weɓirta ka defte firo tafsiru njane ndi juɓɓuɗi ɗo ko kayri wona hutorede hande ko ɓuri hewude kon ka nantingol qur'anare nden e ɗenɗe goo awa hettugol firo simore nden e ko nde woni ɓanginde kon haray hino ɓuri welde fii nde wonno haray haala kan no jokkodiri fii kala noneji ɗin fof ka firo hino mari nafa hertuɗo sengo goo noon kadi mo taskitike firodi ndin e ñoggande nden himo wawa tawde ton e bawɗe Allah ko heewi e konko wonata yewtore juutunde musidɗo julɗo no gasa hiɗa hawra ga e firo ma konguɗi luutuɗi eno wowirɗa non firirde kono haray ko ɓeydugol taskitade taw ma yiltito ka defte firo ma haala arabe wano no mi jantori non ko yawti ɗo ko adi a ñawude wonde kadi suɓa gollan none goo e firo hollangoya sella si tawi ɗum hino tuugi e tippodi sellundi ma hino sellira non kadi ka pular sabu arabere nden hino yaaji defte firoɗen no ɗuuɗi haala pular kan kadi hino alɗi fota nokkuli ɗin kadi hino serta haray ko wattugol yiila amma non ko yowodiri e jaati Allah kin e inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin men tabintiniɗi ka pular wano no o tabintiniri ɗi non ka deftere makko nulaɗo kadi yewti en no selliri ko alda e noningol ma mbadingol ma riwugol ma mehinɗingol wano ɗum geloraka finde diina sellunde e ka gotinɗinal haray noon men hutori kongol daalol ma Allah daali nde wonno ka pular e ngol tabintinani Allah haala no hawrondirantamo non ko alda e nandugol e tagore nden e hoore men yi'a ella wo kadi hutorgol wi'i ma haala Allah hara e nokku kala ka kongol maaki e seekaaɗi ɗin e makko ka joli e firo ngon ɗo haysi inde feeñude additaaki ma hara ko lonto inde tun damir ɗum ko nulaaɗo Muhammadu faanda ko fiwota jilɓan jangowo ma heɗitiiɗo ino tañƴina ka woɓɓe hawrondirta ka nantinande ga yoga e konguɗi sattanayɗi ɓe ma ɓe wi'a pulal ngal no luggi pandi harayle hina fiyo sattoni faandare nde ko woni ko fiyo firo simoje ɗe yotto no timmiri faandare joomirawon kadi yottinire no hawriri none golle ɗen kadi ko ɗum woni ko fawata nde tawno qur'anare nden ko daalol Allah konguɗi mayre on kadi hino tiiɗi firo hino rondi ɓanganduyeji wondude kadi e jopanɗe happaɗe bange gotinɗinal e sariyaji e sifagol tagu yaasiwu e wano non ko ɗum tawata mo jannaka nde ɗiggina arabere nden haysi ko arabejo wawata faamude nde haray si nde nantinama e haala goo ɗum kadi hino hasi ka waɗata e kan haala kadi ko ɗum haray wowtuɓe ɓen firude ka haala pular ɗuɗata hawrude ko sattiga ma ronka hawrude few sen ƴetti e piide misal firo qur'anare nden ka faransire haray faamugol ɗum weɓanta si wona muutiɓe ɓen ka faransire wano hella ka walli faako littérature e ka gande sariya droit e ko nandi e ɗum ko ɗum haala pular kan kadi hino haani hittinede fii mum hella ka jannugol e ka jangugol fiwota ka mbulu jokkodiral men ngal e feeronateri mawɓe men ɓen ronka taƴodirde ko ɗum haala muynaka e haala jangaka hino serti si en taskike en taway haala jangaka hino juuti gurnam ɓuri haala muynaka ko wano non kadi hino ɓura luggude konguɗi makka on kadi hino ɓura tabitude wowtinagol ngol jentagol ngofiro ɗo e landitagol ceernoɓe diina ɓen e feraɓe ɓen ka pular hino hasi e bawɗe Allah ka wallito fota ka yanyugol faamu e ɗiggingol haala kan simi ƴetti e eɓɓore kongol qur'anare nden ghislin ko wanta firo mum ko si bordi e ƴiƴan jilli nantingol ngol non ka pular laaɓo ka tigi ɗum haray ko ƴiƴƴiƴiri ko wana non kadi sen ƴetti kongol sara
ma asra ma al isra ko yarugol jemma ma naɓirgol jemma ka firtoɗi mum. kono ka pular tigi ko royrugol ma royringol. ko ɗum haray none golle ɗen nde wonno haray ko ñoggagol raɓɓinɗina firtira kadi simore wawa yerondirde ka mbaadi e ko wona kon firtede. ko ɗum haray none majje on hino fawi men rondugol konguɗi seeɗaji firo heewugo e nder waɓutu raɓɓiɗuɗo. ɗum hino wawi feeñude ka firande am bismillahi rahmani rahim. sinugol golle ɗen e timmugol majje ko e ballal Allah e hawrindinore makko e hoddirore makko woni ko ɗe golle gasi ɓawto duuɓi 7 hikkodirɗi. so wona yeru ko falotoɗi gurdam e haajuhoy aduna laabuddahoy dartinta ma ko landi eɓɓidanagol fii golle ɗen tigi no sottira. ɗum non ko hakkunde taskagol e windugol e rewtagol e saatugol e teepugol e wano non. woodi e ceernoɓe men heewuɓe towuɓe gande e mokkobaɓe men tedduɓe ɓe ɗenɗe mum eltani haala pular kan ɓe mi wallidiri ka rewtagol yoga e juzuuji ka bindi ma ka hito. wano ceerno ahmad mouhammadul amin ba pellel bantan imbi tunni pita lollirɓe oustaz ahmad ba bruxelles e ceerno abdourahimi diallo weendu kula heri ko leluma. kono rewtagol nde fof ka sowto wawno timmude ka lewru suumaye guluje 2.4 hakkunde am min e musidɓe men tato tedduɓe taalibaɓe fooluɓe wonuɓe ka duɗal mangal al azhar Egypt. komi faandi ko ceerno mamadou aliyu diallo bayeroya ñagara mamu e ceerno mamadou baylo diallo luggal gongore mamu e ceerno alpha umaru diallo tunteba kubiya laɓe. yo Allah ɓeydanɓe gandal e barki. haray deftere nden kadi hino e dow eɓɓore fi mulugol ko wano non kadi golleji goo. yo genomo ronkata o wonu ballo. sattendeji woggodiraɗi ɗin e mum ino anda wondema ala e golle timmoje no haniri non si wona wakkilare takkoda e majje. ka wakkilare woni wonon haray sattende ko nde fanɗi wo tawete ɗon. ko ɗum pullo wi'ata hunde heɓorta ko ni. kono Allah daali inna ma'al usri yusra pellet hino wondi e sattende nden newende. cortewol asharh simore 6 hino jeya e sattendeji ɗimi hawrodiri ɗin e feeɗe golle ko yowiti e majje kanje tigi ma ko jokkata ɗe. hino e ɗum goo fanɗugol gandal an e barkiɗugol faamu an on e fee mawnugol gollal ngal mi fewtani ngal ɗulle ko taskitagol dalol Allah ngol eto firta ɗum e haala pular kanka weɓana kadi wonɗo wo tentini non e ngu jamanu ɗo. ɗimmun ɗum fanɗugol defte ma firodi wawundi yiltitede e mum ka pular ɗum ko si en huli wi'ugol hari ala. nde tawno firo ngon ɗo ko simore en hille ko jaali kon ka men woni ko janga ma ko winda ko firtirgol kongol ɗum defilan firtugol kamelure nden fow e bindudi winda e hiisorɗe ordinateur ji saate taho hoti tepa ɗum kadi fow fiyo wawu yaltirde ni tawi ɗum ƴettay dumunde juutunde. tati angal heɓugol wallidirteɓe jooɗodaɓe hettaniɓe golle ɗen woni ka faamugol fi majje e yaajirede waɓutu. nde tawno woɓɓe hara hettindaki ma hara ɓen tumbidira faamugol haalaji ɗin ɗiɗi woni ka firgol qur'anare nden ma ka windugol janga pular e arabu ma faltagol fi gande kese ɗen nouvelle technologie on. ɗum defila weddodugol e golle ɗen e huwondirgol noneji sertuɗi heewuɗi e nder ceernoɓe e ñeeñuɓe heewuɓe mo kala e bange mum hertuɗo. nayi woɗɗitagol ka mum e pottodirgol e ɓe ngure mum nden wuura e leyɗe tawata juɓɓudi gurdam ɗan e majje hino seedi e Guine ma e Afrique hella ka jottindagol e ka hettanagol yaadu sa'i faala ma weeɓugol sababuji gurdam newiɗam. komi faandi
ko ɓittende wawayde nden jokkuɗe sifa ɗeɗo golle wona on alhaali. jowi angal heɓugol feere ngalu huuɓaygu golle ɗen adimi natande ɗe ma heɓugol deftotoɗo ma deftotoɓe foti siko neɗɗo goto ma mojobere. nde wonno golle ɗen hino landi jawdi buyi ka accitanagol ɗe e sodugol alaji ma yahugol e suudu tepirdu studio ma coggu yaadu ko ɗe landoto. ɗum tawi ko yomi gollu e muyande Allah juzu uji sakkitori ɗin wano amma e golleji goo mi waɗa ɗum e seedeji ɗin yeeyite fiino golle ɗen sottira. tawi kadi ɗum ko be hinne wondude e golle waaliɗe ɗen kono yettude Allah yimɓe men bu'i walliti hella ka yeeyugol e ka soodugol wano Gabon e Belgique e Hollande e France e Angleterre e cenɗe buyi e nder Europe e Angola e Amérique e nokkuli go. ɗum walliti fota yo Allah yoɓuɓe ko ɓuri e moƴƴude. musidɓe men go kadi tawi ko eggirgol seedeji ɗi nina mani saakita ma yeyana hoore mum woni ko ɓurani ɓe ko alda e dungaye amin. ko ɗum woni alhaali on Gine e seeɗa e nder Angola. haray ɗum eppi laƴinde golle ɗen fota. jeego faamugol buy e men e hoore faljere wondema kala ko yowiti e diina hana ittanede hay hunde ko ni tun hendorte ma jonnirte tawata hara hina ni tun heɓuri. tentini ka jamanu men ɗo tawde miijo e eɓɓore ko nde laba wo ko be jawdi takkoda e mayre sinde memmino ko ɗum pullo wi'i soppuruno gani mbaye. awa ko mi jantori ɗum ɗo hina fi dullangol jomirawo moƴƴo on e hina none e wullitagol ko piiji kadi wawuɗe heɓude kala jokkuɗo sifa ɗeɗo golle. ko woni ton wallifotoɓe ɓe no wowtini jantagol ka golleji maɓɓe yoga e sattedeji ɗe ɓe hawrodirta. sabuna ɗum hino wawa wonde ko ɗuytata felore ma jaɓina nganto e fee yoga e raɓɓinɗinanɗe feeñayɗe e golle ɗen ma hella daraniɓe ɗe ɓen. wonde kadi ƴellitagol e ɗum ɗo hino ɓeyda cuucal tabintina ñiiɓal e muñal wonande faalaɗo nangande golle sattuɗe ma wonɗo e hoore mum. ko ɗum mi nanirayno pati annellaɓe yo Allah hinnoɓe muñal ko ñale rimata. jarnore miɗo yetta Allah muyanɗolan daranagol ɗe golle. aray miɗo jarna kala andinɗolan har feere hino e ɓen ceerno an Alhaji Muhammadu Madiwu Ɓuriya Diallo. miɗo weltano kadi mawɓe am ɓen e nene Antosoko Sina yumma an nene Ummu Hawa Diallo Njaare wallidirɓe e yumma an ka ne'ugol men e ɓeygure amen nden fof joomi ɓoynuɓe yurmeɗaɓe. mi jarni dendangal siɓɓe e yiɓɓe e tolodal sembinɓe lan ka jande e wakkiluɓe lan wano mi jarnirta sembinande musidɗo men tedduɗo nde alda e kerol feeɗe golle ɗulle ko Modi Abdullahi Juma Diallo Jamburiya Dalaba. ko wano non kadi wakkilande Modi Muhammadu Sadio Diallo Jaari Labe. ɗo kadi ko nokku jarnirɗo ceernoɓe e duhiɓe e sonnaɓe e jama Fuuta on fof kala ka ɓe wontiri. yo Allah ɓeydan on barki e kisal e kuntal haajuji. ko golle ɗe fof wallidiri ceernoɓe e jangana kuuɓe duhiɓe e sonnaɓe. simi accidano e hoore am min tun golle ɗen hewtatano ɗo si wona Allah muya goɗɗum ngo. nde wonno wallitiɓe ɓen fiino ɗe golle timmira e bangeji ɗin fof hino heewi sa'i on yajanta jantagol inde mo kala mi suusali mutagol ka jammito. sabuna pullo wi'i lintugol yiɓɓe ko ɓeyduro ayɓe. kala mo mi jantaki inde mum haray hina yejjitugol e hina dullugol ko ɓittugol waɓuto on kono Allah yebata golle moƴƴe haysi waɗanaɗo on yejjiti ma yejjinkinike. yo Allah waɗu joddi mondin on fof jannatul firdausi. eɗen toro Allah seniɗo mo ronkata yo okku en baraji ki jangin e ngofiro o famina en qur'anare makko nden o yeɗa en barki mayre nde wonana en daygu e tefanayde en nyande dargal o arsika en kurkanagol diina makko kan
o yaafano en ardiiɓe men ɓen e ardiiɓe julɓe ɓen fuu, o waɗana en jannatul firdawsi geɓal men. Amina. Miɗo ɓeyda andintinde wondema ko golle Allah ɗen tun timmi. Ɗum ɗo ko etande amen e wakkilaare nde yiɗugol wallitagol ɓuri foolude e mum di marugol feere no timmira. Haray meɗen yanyi fondo tuɗi noppi wonande kala ko haani heɓɓiteede ma sembinde ma fiira e feere o ɓeydata sembinde ɗe golle fiyo faandaare majji on yotto. Iɗo waawi nultodirde amen ɓataake e nde jokkorde électronique ɗo alpha 22 diallo@yahoo.fr. inde nde kono windirte non ka faransire wano non kadi fof hino takkodiri. Limore noddir kunkun ko fusfus 31 684 180 384 0033 684 180 344. Haray ɗe golle ko fuɗɗa ko Libreville Gabon e hitande guluje 2 ɗe timmi Harlem Holland. Tenen 7 paran hitande wulure e 436 fergunulaɗo. Ɗum hawrodiri nyande 29 lewru 12 hitande